Da li obrazovne ustanove u našoj zemlji i Crnoj Gori štite učenike i kako se ophode prema onima koji stanu u njihovu odbranu? Danas će nam kazati naša sagovornica Aida Perović. Dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za televiziju E. Dobar dan i hvala vam na ovoj prilici. Eto, gospođo Perović, koliko je opasno kada obrazovne institucije ne podrže one koji ukazuju na seksualno nasilje, već ih kažnjavaju i kakvu to poruku zapravo šalju i žrtvama, ali i potencijalnim počiniocima? Ja moram prvo reći da sam upoznala sjajne profesionalke i profesionalce u školskom sistemu u svim opštinama u Crnoj Gori koji zaista rade onako kako ih i zakon i neka ljudska norma obavezuje, a to je u najboljem interesu djeteta, odnosno i mladih. Mnogo puta sam svjedočila koliko su bili požrtvovani u tome da odbrane ih i od nasilja i da zagovaraju prava djece i mladih. Nažalost, imamo i drugačije primjere i uvijek sam beskrajno pa i ljuta i tužna kada vidim da se tako nešto dešava. Poruka koja se na taj način šalje je potpuno obeshrabrujuća za cijelu zajednicu. Ono što je u ovom trenutku najgore jesu dvije stvari. Prva stvar je da će žrtve seksualnog nasilja kojih ima, koje možda razmišljaju da nekome prijave ono što proživljavaju ili im se dogodilo, ovo ih neće ohrabriti, čak naprotiv, potpuno će ih obeshrabriti da se obrate za pomoć. Evo, to ne moraju da budu organi tipa tužilaštva ili policije, ali bi bilo dobro kada bi se obratili razrednim starješinama ili stručnim službama u tim školama. Da li će to uraditi kada vide ovoliko javnu poviku protiv svih onih sjajnih profesora i ljudi iz školskog sistema koji su stali na stranu žrtava? Upravo ste i vi zapravo rekli šta onda treba da uradimo kako bi sve žrtve ohrabrili, ali svakako i profesore da upravo pričaju o svim tim problemima. Tu ime bi se nadovezali na ovu drugu stvar koja nam je loša, a to je, već sam govorila da školski sistem prije svega treba da usadi neke norme, odnosno vrijednosti u svako mlado biće. Ovim glasnim upiranjem prsta u one koji su stali protiv nasilja i na stranu žrtava se šalje nekakva kvazi vrijednost da treba da ćutite, da ne talasate i da ćete, uslovno rečeno, najbolje proći ako se ne žalite, ako trpite ćutke ono što ste trpjeli. Dakle, ono što bi školski sistem morao da uradi upravo jeste da podigne na mnogo veću ljestvicu one prave vrijednosti, a to nikako nije ćutanje, već kritičko razmišljanje svojom glavom. Ja zaista želim da naši mladi u najskorije vrijeme se školuju u takvom sistemu. Gospođo Perović, mnogo hvala na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Od ekipe sa terena za ovo uključenje toliko.